Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Haba kalat berlaj nu kadan. Ini ban simbet ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Ki nong yelam jong ka National People's Party nakamauhati blok kabalong hapo ka jingilam jong uba di Karnayor ubade General Secretary rengkat bat kiwe de ki nong yelam ki balai don langru nakaliang jong uba BPSM ubade General Secretary ka National People's Youth Front jong ka mauhati blok kabalong kaseng kisamla NPP nakamauhati constituency kilami syakmat ban pensya ya ke balami ha kajing syak kentho jong UMLA kamauhati constituency uba ada sakyat bha lamare ubalong ru minister ka sarkar jela kaba kate kajing kentho kalapau hakilat pathai khubor bapher Orang ikut ke waktu mukas juga NPP ni don matun saya ingat kajing ide bagi kajing kenok jong bablik satu bade presiden jongka de presiden jongka sejuk nama jong blok tu kebai ong ba ikeni tu usul ong ba hosna marja kanreu kasam doan menuprai ngai SDS ni kajing gawe kajing segawe kajing kencet bagi orang school. So benong ba saya por ba sem arza kan riu MLA jing tolong MLA te ngakan mau kat bi mau ngi thai ya wat ki basa ha bordar hi hak tu si tenduk sosi bahai kita mat ke jing dawa jong ba blik mon wan map bo om kuno bo be bo keren sulung kena nama ba ladu bolong MLA u ba da sekat lamare di skim sarkar di ai be ke jing pentut aga lekawan aga tre kita aki skim ru kala dunang banyak ni jor bat ipor yo mensua sibun kala songsuk songsai mentah walang inde na bodar luktur ngikit bahai kata namar ni dong ide ki no mauti kemudian kita ni poi tenca ki bodar di kejing penwang itu kipor kibangi i tandon bablik setun ong bawa emlem jupai julai tahu ni gua pensai imat injupe YouTube dan ipe YouTube macam senam kamu baik ngilap ba ba sekat MLA juni haga isu kalau permit di rumah di polis asam upoi bani kan di polis bat habala ekran kalau polis ka jingsuk kita berkhot kam don suk jing penua rengkat mental li kamsuk nomor ba Raja Brahma video juga muslim bro kalau juga upoi dari magistrate cha border MLA juni ngathai ding tre jong MLA jong hipu do bru postat bon kiasa sabo dar jong ki la suk sai yang bag jing don jong ba Raja Brahma ru video bode majlis sa bodar area naliam jing kala ka dia ikya masih ditip ele ketu jing ong meneba lakaran cikmat ki romba ong makam don jing kulit ya ong hi tahu ong kadon jing kulit break ilik penting terangkat jing terilang jong ba Raja Brahma halang baik kita baru ini jing te UMLA bisa kena UMTPA yang kini kijinja ki borak yang somba jadi ketua jenghau ingin kuat menja begini po ga konstitusi juni ni la undol de no pasan juno juno inde bani blongti inde benar don ga mesin gawe kijinja teli ban imka jai benriu te tentang yawai ngasang bentong ye ki samlaru ki babun untuk ye komen de kitim jiba ngim sotunat ban batai matrai ni bro Kogi perlu samla jungga dong mahoti ngade kumu sekretari jungga yut jungga blok mahoti ngakepat ibi ba nambe bani kan thok tam thok untuk mati we gibi kin keno ingi kinong mahoti kiba bom don ngi songsuk kibai ko akti na kumno ka pujat menriu ka ni ka blok ni ka mahoti kusi jikan roy haba kunis kuning yak tai ni kan roy perang ni adon kata aja percaya